CASURECO too takes pride in its achievements and recognitions accomplished throughout the years. Nonetheless, it is in this light that the cooperative recognizes such milestone would not be possible without building a strong partnership with the National Electrification Administration and its member consumer owner. In spite of its sustained AAA categorization and green status, the cooperative's effort in accepting the fact that there is still much room for improvement is what keeps its aspiration to be of better service burning. Not only in that this fuels the cooperative to strive for more, it also serves as a reminder that in order to achieve such great heights, it needs the support from its partners. Together, let's keep moving forward, mayong mawawalat sa satuyang pag-angat. Please stand for the opening prayer to be followed by the singing of the Philippine National Anthem and CASURECO 2 official hymn to be led by the CASURECO 2 choir.
very much, CASURECO Choir. You may now be seated. Good morning, everyone! Yes, good morning, everyone. Welcome to the 35th Annual General Membership Assembly. With the theme, Sustaining the Strategic Partnership of the NEA and the EA, EC's MCOs towards rural development and nation building. Of course, aside from our on-site audiences, we would like to greet our virtual audiences because we are also live on Facebook via the Facebook page of CASURECO 2, Ansatong Cooperativa, and of course, IMJ Create Interactive. We are also on air via 106.3 Energy FM, 105.5 Idol FM, 95.1 Home Radio, 104.7 Bossing FM, DWLV 711 kHz Radio Bicolandia, and 92.7 Bicol FM. So to formally start our program, we would like to acknowledge our distinguished Board of Directors and General Manager. Director Gay Loreto H. Pabines, Miloor District Board President. Director John Paul S. Santa Ana, Calabanga District, and caretaker of Bombon District, Board Vice President. Director Domingo I. Chancoco III, Pili District, Board Secretary. Director Maria Luisa B. Rosine, Naga South District, Board Member. Director Angelino A. Cornelio Jr., Naga North District, Board Member. Director Raymond Hermie T. Oriada, Magarao District and caretaker of Canacman District, Board Member. Director Jesse V. Del Moro, Siruma District, Board Member. Director Alex A. Abiog, Tinambak District, Board Member. Ms. Emelita E. Candia, ex-official member, General Manager. So while having the opening remarks, the first set of 100 winners for Ayuda sa Kuryente for Naga South District will be electronically raffled and will be shown on screen. Ayan, asa ng mga taga Naga Naga South District. Naga South District! Excited na sila, and of Yes. course via Facebook. Please react, like, heart, And share. yan, of and course. share po. And of course, winners will receive 500 pesos worth of electric bill discount. The price will be automatically deducted on the account's next power bill. And now to give us the opening remarks, please welcome our Board President, Director Gail Loreto H. Pabines. A round of applause, please. Good morning, everyone. Ang satuyang former NEA administrator, ang satuya naman na bagong NEA administrator, sa pagngaran po ni Mariano Antonio Almeida, baguhan kaya. Ang satuya pong congressman, Gabi Bordado, represented po ni Mayor Abang Mabolo, day pa po naabot. Mayor Nelson Ligacion, Canaga City. Ang satuya pong MCO, mga presidents, as in mga member consumer owners, na uya po ngunyan. Ang satuya pong unsing distrito. Ang mga members of the board kang CASURECO 2, mga empleados, buot ko po kamong i-welcome sa satuyang 31st Annual General Member Assembly. Thank you. Thank you very much, Director Gail Loreto H. Pabines. Before we flash on screen the next set of winners
for 500 pesos ayuda sa kuryente. I would like to congratulate our winners from the Naga South District. Palakpakan po. Yan, may nabunot na siguro or na-elect. Nandyan po sa screen natin. And of course, let's get to thrill and get ready because we will be flashing on screen the second set of 100 winners for Ayuda sa Kuryente. The next set of winners will be coming from Naga North District. Ayan, asa ng mga Yan. taga Naga North District, Asan kaway-kaway po naman yung po Naga kayo dyan. North? Yan, baka isa sa inyo, swerte ngayong araw. So, malakas na palakpakan naman po dyan. Yan. So now, to continue our program, we would like to acknowledge the presence of the former director of Bombon District, Mr. Roberto M. Borjal. Good morning, sir. Good morning, sir. And of course, we would like to acknowledge the presence of our management committee. First, Minza J. Favorito, Executive Assistant. Good morning, ma'am. Finance Department Manager, Celeste M. Huerno. Institutional Services Department Manager, Montserrat Joan Sabanal. The Manager of Engineering Department, Engineer Alexander M. Cruz. Management Services and Audit Department Manager, Beatriz Polybeth Grace P. Perez. OIC Corporate Planning Department Manager, Engineer Mary France D. Morales. And of course, the South Area Manager, Emmanuel M. Rojo. Good morning, ma'ams and sir. Now let's have a roll call for our district delegates. To present and welcome our district delegates, may we ask on stage our board secretary, Director Domingo S. Chincoco III. Similarly, the next set of 100 winners of Ayuda sa Kuryente will be flashed on screen, and our winners will be coming from Pili District. Good morning. Good morning po sa Gabus. Pag maapod po ang sa indong distrito, kung pwede pong magtindog, ano? District 1, Naga South, please stand up po to be recognized. District 2, Naga North. District 3, Pili. Thank you very much. District 4, Milaor. District 5, Minalabak. District 6, Kanaaman. District 7, Magarao. District 8, Bumbon. District 9, Calabanga. District 10, Siruma. District 11, Tinambak. Ladies and gentlemen, presenting the invited guests and delegates of CASURECO 2 Electric Cooperative. Thank you very much. Thank you very much, Director Chincoco, for that warm welcome to our chosen delegates of each district. And now, Milaor District, kayo naman. Siguro isa sa inyo ang maswerte ngayong araw. So because we will be flashing now on screen the next set of 100 winners for Ayuda sa Kuryente worth 500 pesos. And of course, at this moment, we would like to acknowledge the presence of Barangay Captain of Bicol, Naga City, Honorable Josue Perez. Good morning, sir. Good morning, sir. And now, to break the monotony, we will be giving you an icebreaker performance from the selected employees of CASURECO 2. Let's put our hands together for the audiovisual presentation of the DTS Dance Group. 보란 듯이 무너졌어 바닥을 뚫고 저 지하까지 엊그처럼 잡겠다고 저 높이
chillin', chillin', ice cream, chillin', ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin', ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin', ice cream, chillin', chillin', ice cream. 아마다 잠깐일지도 몰라 우리 뭘 찾아서 헤매는 걸까 불안한 내 눈빛 속에 널 담아 아프더라도 너만 있으면 돼 We are the lovesick girls 네 맘대로 내 사랑을 끝낼 순 없어 We are the lovesick girls 이 아픔 없이 난 아무 의미가 없어 But we were born to be alone Yeah we were born to be alone Yeah we were born to be alone But why we still looking for love Ayan, thank you very much, CASURECO 2 DTS Dance Group, for that superb performance. And of course, congratulations for the winners of Ayuda sa Kuryente from Milaor District. And ayan na nga, 4 sets down, 7 more to go. Ngayon naman, we will be flashing on screen the next set of 100 winners from Minalabak District. At this point, we would like to welcome and hear a video message from the Executive Director, General Manager of the Philippine Rural Electric Cooperatives Association, PhilReca, Attorney Janine D. Kulingan. A round of applause, please. Kumusta na po ang mga kailaw at mga ka-warriors of light at member consumer owners ng Camarines Sur 2 Electric Cooperative Incorporated or CASURECO 2? Talaga naman pong ito ay isa sa mga napakagandang araw upang ipagdiwang ang inyong 35th Annual General Membership Assembly ng ating kooperatiba, ang CASURECO 2. At syempre, nais kong batiin ang lahat ng ating mga minamahal na member consumer owners at lahat ng ating mga panauhin na naririto at kasama natin sa pagdiriwang na ito. CASURECO 2 has already come a long way from its establishment. For more than 3 decades, your cooperative was able to innovate and develop despite facing countless challenges along the way. Talaga naman pong CASURECO 2 was able to maintain its AAA category. This is the highest category awarded to ECs based on their overall performance assessment, which is being given by our regulator, the NEA. In addition, CASURECO 2 was also awarded the Platinum Stellar Award for its exemplary performance in the pursuit of total electrification and sustainable rural development among the other 9 awards na binigay po noong 2022 PhilReca Awards from the Wires. Ito po ay isang patunay. These figures serve as a testament of your unending efforts to bring light to areas where it is needed the most and of it deserving of recognition, especially during these challenging times kung saan patuloy na marami ho tayong hinaharap na pagsubok katulad ho ng pagtaas ng krudo na siyang nagdudulot naman po ng pagtaas ng presyo ng kuryente at mga bilihin. Alam niyo ho, ang usapin sa presyo ng kuryente talaga naman po apektado hindi lang po ang inyong kooperatiba, bagamat ang lahat ng kooperatiba sa buong Pilipinas at kasama na rin po ang mga private distribution utilities. Pero on the part of our electric cooperative, masasabi ko po sa inyo, minamahal naming member consumer owners, hindi po nagtaas since 2010 ang naiiwan sa portion na binabayaran ninyo sa inyong kooperatiba. Dahil ho hindi po nagtaas ng DSM ang ating kooperatiba at ito po ay pinapatunayan po ng ating regulator, ang ERC. Kaya ang kadahilanan po talaga ng pagtaas ng presyo ng kuryente ay ang ating generation cost, kung saan ito po yung presyo na ibinabayad natin sa pinakukuhanan natin ng kuryente. Yun po, so sana ho maintindihan ninyo na sa higit sa lahat, ang inyong kooperatiba, ang inyong CASURECO 2, ang may pinakaayaw na magtaas ng presyo ng kuryente dahil hindi lang po kayong apektado, kundi apektado rin po sila bilang manggagawa at apektado din po ang ating kooperatiba. And of course, in your AGMA today, with your team,
sustaining the strategic partnership of NEA, ECs, and MCOs towards rural development and nation building. Ito po ay most fitting as you continue to strive to better your services for the benefit of our member consumer owners and our community that we serve. I would like to take also this opportunity upang pasalamatan ang lahat ng magagawa ng ating kooperatiba, ang mga tinatawag nating Warriors of Life ng CASURECO 2, sa pamumuno ng ating butihing General Manager, Emelita Canja, at of course, ang ating mga Board of Directors na pinamumunahan naman po ng ating Board President, Gay Loreto Pabines, na walang sawang serbisyo para po maghatid ng magandang serbisyo sa ating mga member consumer owners. Alam na alam ko po ang demand ng trabaho ng isang electric cooperative, kaya sumasaludo po ako sa inyong lahat sa patuloy na pagsisikap at pagmamahal sa inyong kooperatiba. I would also like to take this opportunity to thank our member consumer owners of CASURECO 2. Alam po ninyo, sa pagganap ng Annual General Membership Assembly ay di lamang po upang ipagdiwang ang panibagong taon ng CASURECO 2. Ngunit ito din po ay pagkakataon na kayo ay mabigyan ng mga impormasyon patungkol po sa mga plano ng ating kooperatiba. Magbigay ng, para kung kayo makalakok sa mga diskusyon na uukol sa inyong kooperatiba. Ito ay isa sa mga magandang disenyong CASURECO 2 bilang non-stock, non-profit at service-oriented electric cooperative. You have played a huge role in bringing where CASURECO 2 is today. And you'll continue to hold this important role as CASURECO 2 continues to move forward. My only wish for you, our member consumer owners, our dear consumers, is for you to continue to trust and support your cooperative in its future endeavors, projects, and programs. Sana ho suportahan natin ang ating kooperatiba dahil atin po ito. There is more power in unity than division. Sabi nga po ng isang mahusay na manunulat, we are only as strong as we are united and as weak as we are divided. Sa pagdiriwang ho ng inyong AGMA, I hope that you take this opportunity to look back into ano po ba yung mga na-accomplish na natin, na pagtagumpayan na natin sa serbisyo para sa ating mga member consumer owners. Let's also make an assessment and recognize not only our achievement but also ano po ba yung mga naging pagkukulang natin or shortfalls natin in order to develop and raise CASURECO 2 as a service and market competitive electric cooperative. I hope that all people behind CASURECO 2 and its member consumer owners can further unite and be guided by the spirit of cooperativism in recognizing all your efforts and in further strengthening the community as you continue to move forward. May this celebration be a start of another strong and resilient CASURECO 2 who is ready to face whatever lies ahead. PhilReca, ang inyong pong asosasyon ay 100% na committed in providing support and assistance to you, our member cooperative, and our member consumer owners. Muli, congratulations po, CASURECO 2. Power on, united we stand united. God bless us all. Maraming salamat po. Thank you very much, Attorney Janine D. Kulingan. Of course, at this moment, we would like to acknowledge the presence of the former director of Bombon District, Mr. Roberto M. Borja, and of the former director, Mr. Nicanor Orino Jr. Good morning, sir. Good morning po. From Magarao District. Ayan, we would like to greet once again our Facebook live streamers from CASURECO 2 official Facebook page, Ansatong Kooperatiba, and IMJ Creative. And of course, our radio listeners from 106.3 Energy FM, 105.5 Idol FM, 95.1 Home Radio, 104.7 Bossing FM, DWLV 711 kilohertz Radio Bicolania, and 92.7 Bicol FM. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Please watch, react, and share our live streaming. And of course, similarly, let's hear a video message from the Philippine Rural Electric Cooperatives Association, PhilReco Party List. Please welcome Representative Presley C. De Jesus. Greetings to the Warriors of Light and member
Electric Cooperative. On behalf of your Eureka Party List family, I congratulate you on the celebration of your 35th Annual General Membership Assembly. The success of this AGMA is of course because of the hardworking leaders and employees of CASURECO 2. Starting with OIC General Manager Ms. Emilita E. Candia, Board President Ms. Kay Loreto H. Pavines, and Board of Directors, management, and the passionate employees for the unceasing solidarity and cooperation in all the endeavors of CASURECO 2. Mula sa kaibuturan ng aking puso ay nagpapasalamat sa inyong dedikasyon at pagsusumikap na magbigay liwanag sa mga tahanan ng ating mga kababayan dyan sa Camarines Sur. Kayo ang inspirasyon namin sa Kongreso. Bilang kinatawan ng mga kooperatiba sa Kongreso, sinisiguro ko na prioridad ng inyong lingkod ang kapakanan ng mga electric cooperatives at lahat ng member consumer owners. Dahil sa Eureka, protektado ka, I wish you all a successful 35th Annual General Membership Assembly. Maraming salamat po sa patuloy na suporta. Once again, congratulations and power on, CASURECO 2. Thank you very much, Sir Presley C. De Jesus. Again, we would like to acknowledge the presence of the former mayor of Canacman, Honorable former Mayor Joel Abante, together with the former municipal councilor of Canacman, Sabas Chica, and former municipal councilor of Pili, Honorable Adam Malate. Ayan, good morning po and welcome sa ating AGMA. Ayan, at this juncture, Canacman District, mag-ingay! Kasi isa sa inyo ang maswerte ngayong araw. And then we will be flashing on screen the 100 winners for ayuda sa kuryente with 500 pesos discount. So at this juncture, we would like to introduce to our member consumer owners our new set of board of director. To realize DENEA's current vision to achieve sustainable rural development through the electrification program, it has initiated partnership with globally competitive ECs and empowered AMCOs. A strongly organized, well-informed, and actively engaged AMCOs are necessary towards the fulfillment of NEA's agenda. May we now call on the new set of member consumer owners program for employment AMCO Federation officers to be attested by our board president, Director Gail Lorato H. Pabines. While having their oath, the 100 winners for ayuda sa kuryente for Tinambak District will be flashed on screen. So abang-abang po kayo. We would also like to invite the AMCO Federation officers and the AMCO, barangay, and district representatives to stand up in front for the ceremonial oath-taking ceremony. The chairman from Canacman AMCO, Mr. Panfilo O. Hoson Jr. Co-chairman from Naga North AMCO, Mr. Lorenzo Q. Caroche. Secretary from Calabanga AMCO, Mr. Leoncio P. Elopre. He will be represented by his daughter, Justila Elopre Martinez. The president of AMCO Naga South District, Mr. Santos Braga. The president of AMCO Pili District, Mr. Rogelio S. Regondola. The president of AMCO Minalabak District, Ms. Menini Gumarang. President of AMCO Milaor District, Filomeno Nulian Jr. President of AMCO Magarao District, Ms. Lorena Pajares. President of AMCO Bombon District, Ms. Marife M. Cardente. President of AMCO Tinambak District, Mr. Teresito S. Portesa. He will be represented by
Miss Julieta Israel. And of course, the president of MCOP Siruma, Mr. Elias Quiros. Officers, please raise your right hand and follow after me. I state your name, having been duly elected as your position of the Camarines Sur 2 Electric Cooperative Incorporated, Member Consumer Owner Program for Empowerment, representing state your district. Do hereby solemnly swear that I will well faith and faithfully discharge to the best of my abilities the duties and functions of my present position as provided for in the bylaws of CASURECO 2 Electric Cooperative and the rules and regulations of the National Electrification Administration, and that I impose upon myself this obligation and responsibility freely and voluntarily without mental reservation or purpose of invasion. So help me God. Congratulations po. Congratulations, ma'ams and sir. And now we will be flashing on screen the 100 winners of Ayuda sa Kuryente for District 6, Canauman District. And to give us a message, we call on Mr. Panfilo O. Hoson, Junior MSHOC Federation President. A round of applause, please. Hello, test one. Diyos maray na aga po sa Saindo Gabos. Sa Satuya, good morning. Kamu po ang mga bidang niyan, mga member consumers, owners. Kamu po ang bidang niyan. Namumutang kong presidente, kana CASURECO 2, board director, Engineer Pabilis, ang may gusto na General Manager, Milet Candia, ang mga may gusto na mga Board of Director, kang CASURECO 2, mga management, kana CASURECO 2. Good morning. Yan lang sa kuyang idol, si supervisor, si Mr. Cruz. Ikaw mo yan ang talk of the town, ang pinag-urulayan ko yan, ang rate kang kuryente. Ang sa tuyang mga namumuta na mga supervisors, si 78 yan, ang girumdawan ko, yaon sa inyan. Mabuhay po kamo. Mga empleyado, kang CASURECO 2, mabuhay po kamo. And kami po sa MCOP, nagpapasalamat po kami sa National Electrification Administration. Sa CASURECO 2, nagpapasalamat po kami sa ngaran po kang MCOP sa Gabus na distrito, kang area coverage, kang kooperatiba, kabali po ang siyudad Canaga, na iyo po ang iguang pinakadakulang nagagamit na load kan sa tuyang kooperatiba na kunsain ang CASURECO 2. Iyo po sa kansyudad ng Naga, saro po sa vital rules na kaimportante ngunya na panahon na kumbako sa CASURECO 2, mayo po ang asinso kang ekonomiya kan syudad kan Naga, siring magkang probinsya ng Camarines Sur. Pasalamatan na po ang CASURECO 2. Sisay po ang nagsasabi na mahal ang kuryente kang CASURECO 2. Iapot daw po nindo sa CASURECO 1, masabi sinda ababa. Sa CASURECO 3, apotonindo sinda ababa. Sa CASURECO 4, apotonindo ababa. Pero po, pasalamat kita, taang CASURECO 2, partner tanyato, kumbako sa tuya, dahil kita mabubuhay.
Iyo lang po yan ang mahal na Diyos. Sharing mga electric and sharing man po ang water. Buhay po kita. Mga aki ko niyan, sa module, nagkaklase, lalo na po ang saduyang mga kababayan sa interong area coverage kay po ang kooperatiba. Ang kooperatiba kang CASURECO 2, padagos ang pag-angat, the fastest growing cooperative sa interong Pilipinas. Urupakan na po ang CASURECO 2. Sainsin ka po maduman. Ang Naga City, kadakol pong pangangay po niya ning load ang Naga City. Iyan po dyan ang mga eskwelahan, hospital, mga building, mga condominium, mga apartment, mga residential. Kay po ang electric. CASURECO 2 na naman. Urupakan ta po. Kaya po, kamong mga empleyado kang CASURECO 2, kamo po ang idulumi. Ipailing po nindo. Ta kami mga member consumers, yaon lang po sa muyang pagsuporta. Kang gabos na member, officers kang MCOP. Kami po, padagos na masuporta sa anumang pong programa kang National Electrification Administration, kang CASURECO 2. Dapat po nga sa NEA, mailing po ang sitwasyon kang kooperatiba. Sir, NEA, dapat sir, dagdagan nindong benepisyo ang mga empleyado kang CASURECO 2, lalo na po ng mga direktor. Takumbago po sa inda, siguro maluya ang serbisyo. Kaya po ang CASURECO 2, masasabi ta, excellence po sa lado po kang serbisyo. Maray po ang serbisyo. Kaya duman po sa mga tugang niya itong mga member consumers, kung ano man po ang gwapong anomalya, igwapo ning ano man na praikit ning kuryente, iusip po nindo sa mga opisyales kang IMCOP sa Sendong Distrito, tangani po padagos na magbaba ang system loss. Ang system loss po mga tugang, iyan, pagali po sa kuryente, pagali sa CASURECO, kita po apektado na. Pangani, kita magkasararo, kita po magkaigwaning pag-asinso, dublyon ta po ang pag-asinso kang CASURECO 2, lambang saro sa tuya, igwa kitang obligasyon kung ano ang nahiling mo sa natad mo pagtaray dindo, dapat isumbong mo. Ano po? Salamat! Mabuhay po kita. God bless. Mabuhay po ang CASURECO. Thank you very much. Thank you very much, new AMCO Federation President, Sir Panfilo O. Huson Jr. At this juncture, we would like to acknowledge the presence of Naga City Councilor Honorable Lito Del Rosario and Attorney Brim Mangubad. Good morning, ma'ams and sir. Good morning po. And now we will be flashing on screen the next set of 100 winners for Ayuda sa Kuryente from Siruma District. Once again, we would like to greet our virtual audiences via Facebook Live of CASURECO 2 official page, Ansatong Cooperativa and IMJ Creative, and our radio listeners from 106.3 Energy FM, 105.5 Idol FM, 95.1 Home Radio, 104.7 Bossing FM, DWLV 711 kHz Radio Bicolandia, and 92.7 Be Cool FM. Ayan, thank you very much. Please watch, listen, react, and share. Good morning, everyone. And we will be flashing on screen the 100 sets of winners from Calabanga District. Yan, hintay po kayo. At magpa-flash yan sa ating screen. Once again, we would like to acknowledge our distinguished Board of Directors and General Manager. Board President, Director Gay Loreto H. Pabines. Board Vice President, Director John Paul S. Santa Ana. Board Secretary, Director Domingo I. Chancoco III. Board Member from Naga South District, Director Maria Luisa B. Rosin. Board Member from Naga North District,
Director Angelino A. Cornelio Jr. Board member from Magarao District and the caretaker of Canacman District, Director Raymond Hermie T. Odiada. Board member from Siruma District, Director Jesse V. Del Moro. Board member from Tinambak District, Director Alex A. Abiog. Director William Del Moro Basmayor, board member from Minalabak District, and of course, the ex-officio member and the general manager, Miss Emelita E. Candia. Good morning po. To wrap up the first part of our program, we would like to call on Director Raymond Hermie T. Odiada. A big round of applause, please. Maray na aga po sa into gabos. In behalf po kang board and management, ano po, kaibanan ang bilog na CASURECO 2, nauugma po akong mahiling kamo gabos na yaon digdi sa mga nagdadalan po sa satuyang live stream, mga nagdadangog po sa radio stations. Salamat po sa pagtaon nito ning oras na mag-atender asin aramon ang mga problema asin mga solusyon nagigibuhon kan sa tuya pong kooperatiba. Kita po yaon digdi bako sana para manggana sa raffle. Ano po? Yaon kita digdi para aramon ang mga plano asin kung ano pa man ang mga dapat nindong maaramang mga serbisyong itatao asin padagos na ipapaabot po kan sa tong kooperatiba. Salamat po sa pagdangog nindo asin tatapusun ta na po ang inot na programa, ang inot pong programa digdi po sa satuyang AGMA 2022. Salamat po sa indo gabos. Thank you very much, Director Odiada. So once again, we would like to acknowledge our guests for this morning. Former Director of Bombon District, Mr. Roberto M. Borja. Barangay Captain of Bicol, Naga City, Honorable Josue Perez, Attorney Brim Magubat, Naga City Councilor Honorable Lito Del Rosario, former Director Nicanor Orino Jr., former Municipal Councilor of Pili Adam Malate, former Mayor of Canacman Joel Abante, and former Municipal Councilor of Canacman Sabas Chica. Again, winners of the Ayuda sa Kuryente will receive 500 pesos worth of electric bill discount. The price will be automatically deducted on the account's next power bill. Please be reminded that the winner's name will be posted on our CASURECO 2 Facebook page and on our offices. And that concludes the first part of our program. We will be back on the announcement of winners of our grand raffle prizes. So please stay with us until the last part of this event. For now, let us give the floor to our Board of Directors for the business meeting to be presented by the Board President, Director Gay Loreto H. Pabines. By the power vested in me by the Board of Directors of CASURECO 2, our 35th Virtual Annual General Membership Assembly is now called to order. Sa tuya na pong apudan ang satong Board Secretary, si Director Domingo Chancoco III para sa reading of due notice and determination of quorum. Maray na aga po sa Indogabus. Basahon ko po ang paisi na ginibukang sa tuyang kooperatiba puon kang November 17, 2022. Ginagalangan ng mga membros consumidores kang CASURECO 2 ang 35th Annual General Membership Assembly o AGMA kan sa tuyang kooperatiba gigibuon sa Disyembre 3, 2022, Sabado. Ini po madadalan sa Facebook page kang CASURECO 2 ang satong kooperatiba
IMJ Interactive, asin sabay na mahihinanyog sa 106.3 Energy FM, 105.5 Idol FM, 95.1 Home Radio, 104.7 Bossing FM, DZLW 711 kHz, Radyo Bicolandia asin 92.7 Bicol FM sa oras na alas 9 ning aga. Sundong alas 2 ning udto. Inigigibon sa duwang paagi kang pagpartisipar, asin pagrehistro. Inot, magbisita po sa satuyang mga opisina o sub-office kang CASURECO 2, Area Collection Office, Members Service Division, Complaint Section or Engineering Department, Billing Section or Finance Department, asin sa System Loss Reduction, Engineering Department. Ikadua, para sa online registration, magbisita po sa link na ini, agma.casureco2.com.ph. Ang susunod na programa iyo ang mga minasunod: registration, opening program, business meeting, call to order, determination of quorum, reading of proof of notice and of publication, reading and approval of minutes of previous meeting, presentation of 2021 and 22 accomplishment, new business, renewal of CASURECO 2 franchise for another 50 years, opposition on the operation of other electric distribution utility, we need na CASURECO 2 franchise area, additional CAPEX project for year 2023 and 2024, Number 6, adjournment. Open forum, online raffle via live stream sa CASURECO 2 FB page, ang Satong Kooperatiba FB page, IMJ Interactive social media page, asin madadangog sa 106.3 Energy FM, 105.5 Idol FM, 95.1 Home Radio, 104.7 Bossing FM, DZLW 711 kHz, Radio Bicolandia asin 92.7 Bicol FM. Linalao Good ni po morning, ang sa mga indong member consumers. partisipasyon sa okasyon na ini. Salamat po. Signed ang sa indong Junta Direktiba. Daguson ko po ang determinar kang sa tuyang korong ngunyan na AGMA, based po sa CASURECO 2 Electric Cooperative Bylaws Article 4, Section 9, 5% of the total membership or 100 would compromise a quorum, and based on the National Electrification Administration Key Performance Standard of 10% of billed customer attendance, as of today, habang nagre-register pa, kompleto na po kita dyan. May latest update po kang quorum ta. Ito. Sa Calabanga po, sa Naga North, 2,901. Sa Naga South, 2,900. Sa Pili, 2,624. Sa Milaor, 1,509. And Minalabak, 1,835. Kanaaman, 1,627. Magaraw, 1,796. Bombon, 1,335. Calabanga, 4,805. Tinambak, 1,530. Siruma, 609. So, the total of 23,471 member consumer
Ang registered po ngunyan. Therefore, we have a quorum. Thank you po. Salamat, Director Chancoco. Now we go to the reading and approval of the minutes of the previous meeting last December 4, 2021 at the CASURECO 2 covered court streamed at CASURECO 2 Facebook page and aired at 106.3 Energy FM. Again, Director Chancoco, our Board Secretary. Liwat po. Ang satuya pong minutes kan nakaaging AGMA na itaon na po ang mga copy sa Indo as induman po sa nagaharapot kan si 2021 meeting. Ini po presentar ko na sa Indo for confirmation and approval. Any motion? Yes, Press June Oson, you are recognized. Good morning, Engineer Pabenes. Minomotion ko pong ito pong previous minutes kanakagi pong AGMA. Minumove ko po na motion for approval. Any second? Okay. I move to second the motion. Our minutes for the previous meeting is now confirmed and approved in motion by Mr. Panfilo Huson Jr. and seconded by Mr. Santos Braga. Ang masunod po iyo ang presentation of 2021 Accomplishment Report kan satong General Manager, Emilita E. Candia. First kang CASURECO 2, ini po ang sa indong General Manager Emilita Icandia, ma-report po ngunya na aldaw kan sa tuyang Annual General Membership Assembly kang sa tuyang accomplishment kang year 2021. Ang satuya po ning performance sa mga nakaaging 5 taon, poon po 2017 to 2021, na manteneranta po ang Green AAA category. Iyan po halik sa evaluation kang National Electrification Administration. Ang satuya po ning Board of Directors sa CASURECO 2 sa panginginutan po kang satuyang presidente si Director Gay Loreto H. Pabines, Vice President John Paul S. Santa Ana, Secretary Domingo I. Changpuco III, Treasurer Angelino Cornelio Jr., members po kainiyo kang satuyang Junta Direktiba si Director Jesse Del Moro, Maria Luisa Rosin, William Basmayor, Raymond Ojada, and Director Alex Abiog. Ang satuya man po ning Mancom, ang management po kang satuyang kooperatiba sa pangingunutan po kang sa indong lingkod General Manager Emilita Candia, ang satuya pong Executive Assistant si Minsa Favorito, ISD Manager Monserrat Joan Sabanal, Finance Manager si Leste Werno, ang satuya pong Audit Department Manager Polibet Perez, Corplan Manager Engineer Mary France Morales, Engineering Manager Alex Cruz, and ang satuya pong Area Manager si Emmanuel Rojo. Ang satuya pong kooperatiba nagkakaigwa ning Barangay Energized na po na 100%. Ang total po na energized barangay is 258 na po ang gabos na pong napailawan ng mga barangay. Ang satuya po ning billed consumers sa taon po ning 2021 nag-aabot na po 119,724. Igo po kita ning kadagdagan ng konsumidores sa laog po kang sarong taon na nag-aabot pong 4,560. Ang satuya pong number of employees sa taon po ng 2021, 309, asin po ang satuyang customer-employee ratio inaabot na pong 387.
Igo po kita ni mga proyekto hali po sa subsidy na tinatao po kang sa tuyang gobyerno. Ini po ang SEP projects. Nagpapailaw po kita kang mga sityo kang sa tuya pong mga barangay. Sa taong po ning 2020, nagkaigo po kita ning pundo hali sa NEA. Ang total po na sityo na sa tuya pong pinailawan, ini po nagaabot ning 16 na sityo sa municipality po kang Kanakman, Minalabak, asin Pili. Ang total po na cost na project kang sa tuya pong iniyong pagpailaw na nakuata po hali sa gobyerno nagaabot po ning 7.6 million gabos. Sa financial aspect po kang sa tuyang operation, ang sa tuya pong average systems rate inaabot po kang sarong taon kang nakaagi pong taon ng 9 pesos and 29 centavos. Ang sa tuya pong generation rate or ini pong power rate inaabot lang pong 5 pesos and 92 centavos. Ang average rate po for residential consumer kang 2021 inaabot lang po ning 10 pesos and 20 centavos. Ang sa tuya pong operating revenue kang nakaaging taon inabot na po ning 3.2 billion. Asin man po ang sa tuyang net margin kang nakaaging 2021 68.8 million. So ang net worth po kang CASURECO 2 inaabot na po ning 622,932. Asin man po ang sa tuyang mga power suppliers na pagbayad, current man po kita asin mayo po kitang pagkakautang. Ang sa tuya pong power rate in comparison po 2019 to 2021, kang 2019 po igo po kitang average residential rate na 9 pesos and 66 centavos, kang 2020 po nagbaba po siya sa 8 pesos and 26 centavos, asin man po kang 2021 inabot na po ning 10 pesos and 20 centavos. Asin man po ang sa tuyang collection efficiency na binabangata po sa duwang parte, ini pong current asin ang arrears. Kang 2020 po asin 2021, nag-average lang po kitang nasa 86.79% asin 82.64%. Ang sa arrears po, nakakakolekta lang po kita ng 9% sa satuya pong mga member consumers. Sa technical aspect man po kang satuyang operation, pag-aabot po ng June 2021, igwa po kita ng total load capacity po ng 77.6 megawatts. Asin man po ang satuyang capacity kang substation, ang total na po sa entire coverage area kang satuyang kooperatiba inaabot na po ng 115 MVA. Ang satuya pong systems loss kang nakaaging mga taon 2020 and 2021, kang 2020 po ang satuya pong systems loss is 11%, asin man po kang 2021 10.73%. So igo po kita ning pag-ina kang satuya pong systems losses ning 27.27%. So ini po hali po duman sa satuyang mga project asin man po mga programa, lalong-lalo na po ang pagribay kang mga metro asin man po pagdakop sa mga nagdadaraya po ng mga member consumer sa satuya pong entire coverage area kang CASURECO 2. Igwa man po kita ning pole relocation projects na ito pong naapektaran kang DPWH road widening. Ang total project total pole affected po kang project pong ini is 1,714. Igwa na po kita na na-relocate na 634 asin ang total cost man po ka iniyo is 98.6 million. Ang nakukuata pa lang pong pondo hali sa DPWH nagkakantidad pa lang pong 36.4. Ang mga plano asin mga masurunod pa pong programa kan sa tuya pong kooperatiba, ini po ang mga minasunod. Igo po kitang plano na magbugta kang SCADA system sa Concepcion asin del Rosario asin Pili po ning power substations. Igwa man po kita ning mga additional na substation na ibubugta sa Naga asin sa Minalabak. Sa Naga po, igo po kitang 20 MVA sa Almeda, 10 MVA po sa Minalabak, asin 10 MVA man po sa Kanakman or Magaraw area. Igwa man po kita ning balak na magbakal ning lote sa Tinambak or Siruma para po sa pag-instalar ta kang embedded energy generation plant. Igwa man po kita ning mga 36 sitio pa po na kaipuan ihagad ning subsidy grant hali po sa gobyerno sa tabang man po kang National Electrification Administration para po mapailawan ta pa ang iba ta pong mga member consumer na sagud po ngayon mayo pa po sinda ning ilaw. Ini man po ipapadagos ta ang pagsalida ka mga metro kang sa tuya pong mga member consumers si mga raraot na po asin sa pag-cluster po kan sa indang mga metro.
Ipapadagos naman po ang pagdakop ng mga nagdadaraya ng mga member consumers. Asin nagkakaigwa po kita ng feasibility study duman po sa proyekto na Embedded Renewable Energy Plant. Asin man po inahagad naman po ang pagtabang kang sa tuya pong mga barangay para po sa pag-implementar lalong-lalo na po sa mga clearing of lines, service dropping, asin man po lalong-lalo na pag nag-aabot po ang kalamidad ng bagyo, ang sa tuya pong mga barangay nagtatabang man po sa restoration. Sa mga financial pong aspeto, ang sa tuya pong mga plans and programs, magkakaigwa po kita ng drive-thru collection system para po mapaspapadali ang pagbayad ka sa tuyang mga member consumer. Pwede naman po sindang magbayad through debit and credit card. Asin man po ipapadagos na po ang pagtauning reward sa mga tipsters. Duman po sa nagpapaabot po kang mga nagdadaraya ng mga member consumers. Ipapadagos naman po ang paggamit kang sa tuya pong mga social media, radio, TV programs para po maipaabot na po sa satuyang mga member consumers ang gabos pong mga issues and concerns asin man po ang mga rates kang sa tuya po ng kooperatiba ang CASURECO po. Asin man po igwapa po kita ng plano na magbugtak ng bagong administration building asin assessment center building. Asin man po pighihingo ami po na maitao ang digital member consumer owners identification card. Sa institutional aspect po, nagkakaigwa po kita ng CSP ini pong competitive selection process para po sa pagbakal kang sa tuya po ng supply ng kuryente hali po sa mga power suppliers. Ini po mandato kang DOE asin man po kang ERC. Igwa man po kita ng collaboration na ginigibo sa satuya po mga regulators, ang NEA, DOE asin ERC, lalong-lalo na po sa pag-amendar kang IPIRA law na iyo po ang nagkakausa kang nakula pong ining kasakitan kang satuyang mga member consumer, lalong-lalo na ang paglangkaw kang satuyang mga taripa. Igwa man po kita na pigkukondusehan ng community social responsibility sa satuya pong mga distrito. Ini po katabang ang mga NGO, local government units, asin man po ang employees union po kang CASURECO 2. Iyan lang po ang satuyang accomplishment for the year 2021. Salamat pong maray sa indong pagpartisipar asin maray na aga po sa tuya agapos. Salamat GM. Isusunod na po ang new business kan sa tong AGMA sa aldaw na ini. Igwa po kita ning tulong agenda na iyo ang minasunod. Number 1, renewal of 50-year franchise of CASURECO 2. Number 2, opposition on the operation of another electric distribution utility within CASURECO 2 franchise area. Number 3, approval of capital expenditure CAPEX for the year 2023. Ang kada agenda ipipresentar asin ipapaliwanag sa to kan mga opisyales kan sa tong kooperatiba. Pagkatapos po, isusunod na ang pag-confirm asin pag-approve kan lambang agenda na ipapaliwanag sa to. Inuton na po ang agenda number 1 na itatao sa to kan sa tuyang Vice President kan Hunta asin Director kang Kalabanga, Director John Paul S. Santa Ana. Hello. Makinaaga po sa Indogabos. Ang inot pong agenda, manunungod sa renewal of franchise kan CASURECO 2 nin 50 taon. Ang CASURECO 2 po namukna kang June 6, 1979 pa. Sa itinaong permiso kan NEA na makakuha kita ning franchise nin 50 taon to operate and distribute sa mga lugar po na sa siyudad ni Naga, Milaor, Minalabak, Pili, Kanakman, Magaraw, Bumbon, Kalabanga, Tinambak, and Siruma hanggang June 6, 2029. So madali na po magtapos ang 50 taon na prangkisa kan sa tuya ning kooperatiba. Kaya po hinahagad ko sa asembleyang ini na makapagpasar kita ning resolusyon na mapunanaan pagpalakaw kan renewal of 50 years franchise kan sa tuya pong kooperatiba na CASURECO 2.
Any movement po? Yes. Kagawad Rigondola, you're recognized. Hello. Madam Presiding Chair, may I be recognized to make the particular motion. Whereas, Madam Chair, the vision of the CASURECO 2 is this, to be the leading distribution utility in the Bicol region. Whereas our mission, the mission therein, to provide efficient, safe, and reliable power supply and services towards consumer satisfaction. With this, Madam Presiding Chair, may I therefore move that we, at this AGMA, 35th AGMA, I move for the approval or the renewal of another 50 years of CASURECO 2. So Any move, second? Madam Chair. So Any move, Madam Chair. second? Yes. It has been moved by, I second the motion. it has been moved by Mr. Rogelio Rigondola and duly seconded by Lorena Pajares. Our first agenda is now confirmed and approved. We now come to our second agenda. Ipipresentar sa to kan sa tong Institutional Services Department Manager Ms. Joanne Montserrat Sabanal. Diyos maray na aga po sa Indugabos. Tugutan po nindo akong mag-eksplikar pahapyaw kang ibang mga bintahe sa presenting manehamento kang CASURECO 2. Katuwang po kang NEA ang National Electrification Administration na nagtao po ning subsidy funding ning 40 milyones para sa enerisasyon kang 78 sitios na may beneficiaries na may libreng house wiring na nag-abot sa 1,175. Igwa din po nagtao ang NEA subsidy ning 862,933 sa matandang si Ruma sa paagi po ning Barangay Line Enhancement Program. Sa bagong manehamento po kang CASURECO 2, may democratic member control dahil po kamong mga member consumer owners ang nag-iilihir kang mga board of directors. May boses po kamong membro konsumidores. May autonomy and independence dahil kaiba po kamo na nagpapartisipar sa Annual General Membership Assembly. And sa panghuri po, para po maaraman nindo, ang CASURECO 2 nakakuha po ng pinakalanggaw na marka AAA sa Mega Large sa taong 2017, 2018, 2019, and 2022. So iyan pong oposisyon o labanan, ang franchise grabbing, data po tugutan, hinahagad po kang manehamente kang CASURECO 2, kaiba po ang mga empleyado, ang board of directors, na data po tugutan na may maglaog ning pribado sa satuyang kooperatiba. Enot na enot po ang nakalaag po dyan. CASURECO 2 franchise exists until 2029. Buot sabiyon ang CASURECO 2, matapos po ang prangkesa sa taon na 2029 pa. Igwa pa pong 7 taon. So buot sabihin kung igrant tugutan ta po na may maglaog sa CASURECO 2, ini po malabag sa Republic Act 9136 na sinasabi po, ayan po ang Electric Power Industry Reform Act of 2001 na nagsasabi po na ang distribution utility ang may eksklusibong prangkesa na magtindog, mag-operar ng distribution system sa particular na prangkesa. Kaya po kung maaraman nindo kang June 28, 2022, si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, pigbito niya po ang House Bill 10554 na
pag-expand kang prangkesa kang Davao Light sa areas po kang Nordeco sa laog ning 25 taon. Pangduwa, ang pangduwang prangkesa po dahil magarantiya na pagbaba kang electric rate. Dahil po ang Energy Regulatory Commission, iulang po ang regulatory body na nagre-regulate po kang rate. Private corporation will only assure the increase in the rates for the recovery of capital expenditure projects for a new distribution system and a margin for profit as commercial private utility. Pangtulo, ang second franchise po will not diminish employment. It is not an answer to unemployment. Dahil po sa NEA Memo 2006-24 na pig-amendar, nagtao po ning ratio na sarong empleyado igwa po ning 250 member consumers. Kunyan po, pigdagdagan po yan, sarong empleyado equivalent to 350. So as of October 2022, ang CASURECO po nagsiservisyo ni 122,411 billed consumers and employing 327 employees. Kung magbaba po ang numero kang member consumer, automatic po buot sabiyon magkakaiwa pong retrenchment ang mga empleyado. Mawawaran din pong trabaho, following kang standard kang employer-customer ratio set by the National Electrification Administration. And panghuri, ang nakalaag po dyan, the franchise will serve the proponent's interest but not the public. Dahil po ang kooperatiba po non-stock, non-profit, and ECs are created to serve the public interest while these private corporations are for commercial profit. Tandaan ta po ng EC are service-oriented and missionary in nature, kaya po pigsisirbihan ta ang mga far-flung and thinly populated and geographically dispersed consumers. So dyan po, kami po, naghahagad po, na suportahan ta po na dahil maglaog ang dawa si isay pong pribado sa CASURECO 2, sa franchise kang CASURECO 2. Salamat po. Thank you, Ms. Joanne. Let's move to the confirmation and approval of the second agenda. Any move on? Yes. Mr. Nolian of Milaor District, being recognized by the chair, I move that the second agenda of the CASURECO to AGMA be approved. Any second? I second it. Please introduce yourself first. I'm representing Mr. Leoncio P. Elopre Jr., the Board Secretary of MCO. Our second agenda is now confirmed and approved in motion by Mr. Filomeno Nolian and Ms. Ilopre. Now we go to the third agenda, to be presented by Engineer Julius Banyaga, Construction and Maintenance Division Supervisor. Good morning po sa Gabos. Ipipresent ko po ngunyan ang proposed additional capital expenditure project sa taon pong 2023-2024. So, ini po ang rationale. Ang CAPEX project na po ay kaipuhan ma-approve sa ERC. Base po ini sa ERC Resolution number 26 Series of 2009. So, sa presente po, ang satuyang Reinvestment Fund for Sustainable CAPEX, RFSC, igwa po kitang 0.2178 na rate. Digita po kinukuha ang pondo para sa satuyang mga
dakulang project. So arog po kan pagpagibot niya to nin power substation, pag-upgrade po as in extension kan sa tuyang linya, pagbakal nin mga bihikulo as in pagpagibo niya to nin mga opisina. So ngunyan po, kung sakali po ang total project cost ay sobra sa rate na tinao ni ERC, ang CASURECO po ay mahagad in approval sa general membership. Sa maabot pong taon, igwa po kitang forecasted consumer sa year 2031 na maabot sa 200,000 na consumer. So, ninhuli po kaini, kay puwan tapunin mga CAPEX project na mataunin reliable na supply nin kuryente as in dagdag na capacity kan sa tuyang mga power substation. So, iupini ang mga CAPEX project sa taong 2023-2024. So, inutunta po sa network project para po sa capacity, kay puwanta pong magdagdag nin additional power substation, ibubugtak ta po ini sa Almeda Highway. Igwa po ining capacity na 20 MVA. Para po sa system reliability ta po, kay puwanta po ang PMS kan sa tuyang mga power transformer, protective device and equipment sa tuyang mga power substation. Ma-install po kita ng mga sectionalizer sa tuyang mga lateral lines. Mabakal po kita ng recloser as in primary line fault current indicator. Mabakal po kita ng automatic voltage regulator na ibubugtak ta po sa siruma as in tinambak area. Capacitor bank po na ilalagta po sa pili, tinambak as in siruma area. As in po maribay po kita ng mga raot na insulator sa satuyang mga distribution line. Igwaman po kitang project para sa satuyang rehabilitation kang primary line as in secondary line sa satuyang mga CTUs. Sa sitio po kang Pabrika, Calabanga, San Antonio, Santa Cruz, Kipayo, Calabanga, Del Rosario, Canacman, Bagong Sirang, Barangay Santa Lucia, Magaraw, Hubo to Barangay Salinggugon, Minalabak, asin po sa Sitio Takal, Poblasyon Siroma. So igwa po ining subtotal na 26,500,000. Sa year 2024 man po, igwa ining subtotal na 25,080,000. Para po sa project po sa power quality, magkakaigwa po kita nin rehab as in reconductoring po kan sa tuyang primary line sa Ninoy, Cory Avenue to daang Maharlika Highway, Naga City. Sa Leon, Aureo Street, Barangay Concepcion, Pequeña. Sa Dayangdang Avenue, Blooming Street, Naga. Mayon Avenue, Taal Avenue, J. Miranda. Sa May Kararayan Road, San Isidro Road, sa Lunggigi, Abida, Pilan Drive, Naga City. Along Abelia Street, Barangay Abelia, J. Hernandez, to Naga, Kamaligan Boundary. Asin po, iniyo pong sa Lerma, Balintawak, Felix Espiritu Street, Naga City. At ang panghuri po, iniyo pong sa San Felipe, Santiago, Malitbog, Minalabak, Camarinesor. So, sa power quality po, igwa po kitang subtotal project na 14,012,236 po sa taon na 2023. Asin po sa taon na 2024, igwa po siyang budget na 15,017,159. So para po sa project po niya to sa systems loss,
Kay puwan ta pong ribayan si mga mechanical meter po. Lagan ta po nin street lights nin metro si satuya pong mga street light as in CCTV as in po ang pagribay niya to nin metro sa tuyang mga big load consumer. Para po sa rural electrification non-subsidy, igwa po kitang project na extension kang primary line as in rehab kang secondary line sa may Mangiring Calabanga, sa may Kasuray to Barangay Pundado, Kanakman, asin po sa Bill Magaraw, Camarinesor. So, igwa po siyang total network na, sa total network project po, igwa po kitang 111.9 million sa taong 2023, asin po sa taong 2024, igwa po kitang 41.4 million. Digdi po kita sa non-network project. So, ma-purchase po kita nin motorcycle asin po service kan sa tuyang MSD asin po iniyo pong technical planning design section. Sa mga laboratory equipment man po nagagamiton kang TSS para po maasigurar po niya to na ang sa tuyang mga equipment na ikinakabit sa tuyang linya nag-agi po sa tamang testing as in standard ni CASURECO. Sa satuya pong building and infrastructure, kay puwanta pong mag-purchase nin lote na tutugdukan taman po nin proposed na 20 MVA sa Carolina Power Substation. Lote po para sa Kanakman, Magaraw Substation and Sub-Office. Lote po sa Tinambak, Siroma Substation and Sub-Office. Tinambak in Siroma Sub-Office and Substation. Saka iniyo pong pag-construct niya to nin records room. Pag-install of awards gallery shelves with lighting at UGM and Naga area lobbies. So iniyo pong gabos na total network project na po para sa taong 2023. Igwa po kitang budget na 24 million. Sa 2024 po, igwa po kitang budget na 8 million. So sa kagabusan po, ang grand total po sa tuyang budget sa taon na 2023, may sumada po na 135.9 million sa taong 2023 and sa 2024 po, 49.4 million. So, iyo po ini ang summary kang CAPEX project costa and RFSC rate. Sa taong pong 2023, ang projected sales na po ay maabot sa 468.6 million kilowatt hour. Kung babasihan ta po, si dati ta pong RFC rate na 0.2178, magkakaigwa po kita nin revenue na 102 million. Considering po na si proposed CAPEX project na po sa 2023 may budget po na 135.9 million. Igwa po kitang deficit CAPEX requirement na 33.8 million. So ang magiging indicative RFC rate na po ay 0.0723. So kung sumadahon ta po si satuyang existing sa kainiyo pong dagdag na rate, magkakaigwa po kita nin 0.2901 sa taon pong 2023. Sa 2024 po, as is po kita duman sa RFC rate na sinet ni ERC na 0.2178. Para po sa membership approval po, kay puwanta pong ma-approve ang additional RFC rate per year sa taong 2023 na 0.0723 para po sa satuyang total CAPEX cost na 135,970,236.67 sa taong 2023.
Diyos mabalos po. Let's now move to the confirmation and approval of the third agenda. Any move on? Ay. Acknowledge po nindo si Attorney. We would like to acknowledge the arrival of Attorney Jake Tabora, our legal officer. Thank you, Attorney. Any move on sa satuya pong ikatulong agenda? Mr. Bragas, si isay po niya on dyan, di ko nahihiling. Nalilipudan. Mr. Caroche, you are recognized. Good morning. Ako po si Lorenzo Carozzi, IMCOP, President kan Naga North District. I move for the approval of the third agenda. Any second? Thank you. Sinisigundaran ko po. Please Pinigumarang introduce kami ng yourself Labak po. District. Magpabisto ka po na, ma'am. Ma'am. Minini-gumarang po kami ng Labak District. Sinisigundaran ko po. Our third agenda is now confirmed and approved in motion of Mr. Caroche and our representative from Minalabak District. Dahil kung gaya na ko si apelido. Let's come to the video presentation kan sa tong power rates. Iyon na po yan ang masunod na agenda. Video presentation kan sa tong power rates. Maray na aldaw po sa Indogabus. Ini po ang simple asin halipot na eksplanasyon manungod sa taripa ng kuryente na tinatasar kang CASURECO 2. Ano po ang electric power rates? Ini po si taripa ng kuryente karibay kang serbisyo asin kuryente na tinatao kada kilowatt-hour na konsumo kang konsumidores. Ang pag-compute po ng rates ay base po sa IPIRA Law o ang inaapod na Electric Power Industry Reform Act of 2001 na ipinasar para maging transparent po kita sa mga computation kang taripa. Ang sabi po digdi na dapat naka-breakdown gabus pong charges manungod sa mga tigsisingil kang kooperatiba kaya po kita may inaapod na unbundled rates. Ang ERC Resolution Number 16, Series of 2009, ipinasar kang ERC para maging giya kang electric co-op sa pag-compute kang generation charges, transmission, system loss, lifeline subsidy, and local government charges. Ang ERC Resolution 20 Series of 2009, ini po ang basihan kang mga kooperatiba kung paano po ang pag-compute kang satong metering, supply, and distribution charges na ginagamit po kang electric cooperative para po sa maintenance kang distribution line and sa pinaka-operation po kang satong kooperatiba. Ang ERC Resolution Number 10, Series of 2018, iniman po ang tinatasar ni ERC sa kooperatiba sa pag-compute kang system loss. Sa ngunyan, ang system loss cap po ay 10.25. Ang ibig sabihin po, ang kasobrahan sa system loss cap, sinasubsidize po kang co-op. Ini po ang pinaka-components kang taripa ng kuryente. Ang generation charge, ini po si charges na binabakal ta sa power suppliers, kabali na po si net metering saka sa spot market. Ang transmission charge, iniman po si bayad ta sa National Grid Corporation of the Philippines or NGCP. Ibig sabihin po, si kuryente po nahali sa planta kang mga power suppliers pasiring sa mga substation, nag-aagi po yan sa linya kang NGCP. Nagbabayad po kita sa indaning rental fee. May duwang klase po ng system loss charge, si technical loss and non-technical loss. Si technical loss, iyo po si mga nawawarang kuryente hali sa transmission line and distribution line. Si non-technical loss man po,
Ini po si mga nagaharap po ng kuryente asin mga error sa satuyang metro. Ang distribution charges po, inilang po ang charges na ginagamit ni CASURECO 2 sa operation asin maintenance kang satong distribution lines. Pinakahuri po si government revenues. Ini po ang taxes na kinokolekta kang mga satuyang gobyerno asin LGUs arog po kang value-added tax asin local franchise tax. Ini ang historical power rates kang CASURECO 2 poon 2021. Kung mahiling po nindo kang normal pa ang presyo kang coal kang 2021, nag-8 pesos lang po ang taripa kang CASURECO 2 sa residential. Kang July 2021 po, medyo nagkaiguan na ning paglangkaw ning coal price kaya uminabot na ning 10.87 si rata kang December 2021. Kung maobserbahan nindo ang distribution charge, di nagbabago ang presyo ta iyo ang mandated kang ERC na i-charge sa mga consumer. Pag 2022, nagparalangkaw na si coal price na nagresulta sa paglangkaw kang generation charge sa satuyang taripa. Ang pinakakausa po, kang pagtaas kang taripa ngunya na 2022, iyo ang paglangkaw ning presyo kang coal sa global market na naapektaran man si mga kakontrata tang power supplier. Igwa kitang 4 na kakontrata sa ngunyan. 2 sa EES, Saro sa San Miguel Energy Corporation asin miyembro kita kang WESM o ang Wholesale Electricity Spot Market. Manunutaran ta po na coal ang major source kang satuyang power supply. Ini sa dahilan na coal ang pinakahababa na presyo asin stable na supply ng kuryente bago nagkaigwang global crisis. May hiling ta po sa graph ni mga generation plants na ang coal ang may pinakadakulang portion ng supply digdi sa Pilipinas. Kaya namamati po kang halos kadaklan na kooperatiba ang paglangkaw na taripa. Ini po si rason kung taano kita nagkaigwang global crisis sa coal price kaya po nagparalangkaw ang presyo kang coal sa merkado. Inot po, poon kang 2022 nagkaigwang export ban ng coal sa Indonesia. Kang February 2022 man po, nagkagera ang Russia and Ukraine na naapektaran ang pag-export man ng Russian coal. Nagkaigwa din pong issue ang ibang major exporter araw kang India and China na lalo po nagkausa ng shortage sa supply ng coal. Digdi po, may hiling ta na hali sa 79.87 ang presyo kang coal kang January 2021 hasta luminangkaw ngunya na October 2022 na umabot ng 434.02. Suma total, ang 79% kang taripa kang kuryente ni CASURECO 2 napapaduman po sa power supplier, 13% po sa gobyerno, and 8% lang po ang natatada kay CASURECO 2 para sa operation and maintenance kang kooperatiba. Ano po si plano asin programa ni CASURECO 2? Inot po ang paghagad ng asistensya sa power supplier sa paagi kang flexible billing and staggered payment kasabay kang pagstratehiya kang energy trading team sa spot market. Sunod po ang ongoing implementation kang mga energy program kang DOE. Ang net metering, ini po si paglaag ng renewable supply araw kang solar na kung sain pwedeng ipabakal sa CASURECO 2 ang kasobrahan kang sa iyang na-generate na supply. Ang Green Energy Option Program and Retail Competition and Open Access kung saan nagkakaigwa ng option ang qualified na consumer magpili kan sa iyang power supplier. Ongoing man po ang CSP or ang Competitive Selection Process para po sa power demand kang CASURECO 2. Sa ngunyan po, sinabmita na po siya sa NEA for review and approval. Ongoing din po ang Distribution Impact Study ni CASURECO 2 manungod sa pagtugdok ng embedded renewable energy supply within franchise area po kang CASURECO 2. Padagos din po kitang nakiki-coordinate sa PhilReca, NEA, and other government agencies manungod sa mga plano as in programa sa satuyang power rates na makakatabang sa kooperatiba as in member consumer owners. Salamat po as in maray na aldaw sa Indogabos. At this juncture, we would like to introduce to our member,
consumer owners, our new set of board of directors. This year, we had district elections for the CASURECO 2 covered area. Last April 9, 2022, a special district election was conducted on the district of Naga South, Pili, and Minalabak. Proclaimed winners will serve for more than 2 years. On July 23, 2022, again, a special district election was held for Magarao, Bombon, and Naga North districts. Winners will serve for less than 2 years. On October 1, 2022, a regular district election was held in the 5 district of Milaor, Canacman, Calabanga, Tinambak, and Siruma. The 2 latter districts were newly redistricted. We now formally introduce you our new board of directors. From District 1, Naga South, Director Maria Luisa B. Rosin. District 2, Naga North, Director Angelino A. Cornelio Jr. District 3, Pili, Director Domingo I. Chancoco III. District 4, Milaor, Director Gay Loreto H. Pabines. District 5 from Minalabak, Director William D. Basmayor. District 7 from Magarao and the caretaker of District 6 Canacman, Director Raymond Hermie T. Odiada. District 9, Calabanga, and the caretaker of District 8, Bombon, Director John Paul S. Santa Ana. District 10, Siruma, Director Jesse V. Del Moro. And lastly, from District 11, Tinambak, Director Alex A. Abiog. To administer the oath-taking of our newly elected Board of Directors, we have Honorable Bong Peñas, Barangay Captain of Del Rosario, Naga City. Hello. Good morning, sirs, madam. Please raise your right hands and follow after me. I, having been elected to the position of director, representing, hereby solemnly swear that I will discharge to the best of my ability the duties and responsibilities of my position and all others that may hereafter hold under the Republic of the Philippines, that I will bear true faith and allegiance to the same, that I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines, and that I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Congratulations po, Senator. Thank you very much po, Honorable Bong Peñas, and congratulations and have a fruitful year of service to our cooperative directors. A big round of applause, please, for them. While having the photo opportunity, we would like to correct the acknowledgement for Director
Angelino A. Cornelio Jr. He is the District 2 Representative, Naga North, and he is our Board Treasurer. Also, we would like to apologize for the inadvertent omission on the roll call for the Board of Directors. Director William D. Basmayor, District 5, Minalabak, Board Member. And of course, at this juncture, we would like to acknowledge once again our guests, former Magarao Director Nicanor T. Orino Jr., Naga City Councilor and a former Naga South Director, Honorable Joselito Del Rosario, Barangay Pacol, Naga City Punong Barangay, Josue Perez, former Bombon Director Roberto M. Borja, Attorney Brim Mangubat, Attorney Jake Tabora, former Pili Councilor Adam Malate, Del Rosario Naga City Punong Barangay Bong Peñas, former Kanakman Mayor Joel Abante, former Kanakman Councilors Sabas Chica, member consumer owners from Naga South, Naga North, Pili, Milaor, Minalabak, Kanakman, Magarao, Bombon, Calabanga, Tinambak, and Siruma districts. Also, we would like to greet our virtual audiences watching our live stream via the official Facebook page of CASURECO 2, Ansatong Kooperatiba, and IMJ Interactive, and also our radio listeners from 106.3 Energy FM, Idol FM, Bombo Radio, Bossing FM, DWLV 711 kHz Radio Bicolania, and 92.7 Bicol FM. Okay, thank you very much. And of course, we would like to ask the presence again of our Board President, Director Gay Loreto H. Pabines, to talk about, again, the new business. Once again, let's give her a big round of applause, please. Kung mayo naman pong mga kahaputan, formal na pong tapuson ang satong meeting sa aldaw na ini. Any motion for adjournment? Any motion for adjournment? Yes. Okay, it has been moved and seconded. Our 35th Annual General Membership Assembly is now adjourned. Maray na ugto sa Indogabos. Merry Christmas, as in stay safe everyone. Okay, thank you very much. Raffle. Yan, Director Gay Loreto H. Itong mga Pabines. major prizes. Ayan, raffle na daw tayo. So, music please. Ayan, excited na ba ang lahat? Sinong gusto ng 50,000 pesos? Ako. Yan! How about the 30,000 pesos? Or the 10,000 pesos? Kahit yun lang, di ba? Okay, for the information of everyone, each district will be having a third prize worth of 10,000 pesos cash, second prize worth of 30,000 pesos cash, and first prize for 50,000 pesos. So, kada distrito may chance ang manggana ng 50, 30, and 10,000 pesos. Ayan! Excited na ba kayo? Ay, hindi sila excited. Excited na ba kayo? Ayan. And of course, via Facebook. Yes. Yan. React kayo dyan at baka isa sa inyo ang manalo ng 50,000 pesos. Ayan, to start with First District. Nandyan ba? From Naga North District. For the third prize worth 10,000 pesos from Naga North District, from Naga North District, you are lucky today. Sir
today, Janita Cherry Cabalquinto. Wala po ba dito sa on-site natin? Or baka nanonood through live stream. Ayan, yung nakikinig sa radyo, baka ikaw na, Janita Cherry Cabalquinto. Ayan, next lucky winner from Naga South District. For 10,000 pesos, we have Nady Orbina Abejero. Ayan, from Naga South District, you are lucky today, Miss Nady Orbina Abejero. Wala po ba dito? Ayan, baka kayo yung 50,000. Hintay-hintay lang kayo ha. Kasi last year, nandito yung nanalo. Okay, from District, ay malapit lang ito. Yes. Ang lapit nila para mag-claim yung 50,000, pero 10,000 muna pala tayo. For 10,000 pesos, we have Jane C. Baal. Parang taga-Palestina siya. Hati tayo mamaya. Yan. Congratulations, Ma'am Jane. And of course, next from Milaor District. Via Facebook, radio, makinig po at manood. We have Michelle Ann B. Avila. Congratulations, Mom Michelle. At this juncture, we would like to acknowledge the presence of the City Mayor of Naga. We have Honorable Nelson S. Legacion. Okay, a big round of applause for our Mayor, Honorable Nelson. And of course, wag na nating patagalin pa. We would like to ask a message from our Mayor. Ayan. Yes, putulin muna natin ang paraffol. Alam kong excited sila, pero may we ask a message from our Mayor? Ayan. Malakas na palakpakan naman. Yan, parang natutulog, pero alam kong gising na gising sila. So, 50,000 pesos. Hello. Marahay na pagkaaga po sa Tuy Agabos. Good morning. Ang bareta ko, tapos na ang asembleya. Alagad, dahil pa po kamo nagaharali dahil sa parapol. Sige, alipot lang po ang sa kuyang magiging mensahe. Alagad, bago po yan, i-acknowledge ko lang po ang mga direktor kan CASURECO 2 sa pamamayo kan Board President. Palakpakan ta po si Director Guy Loreto Pabines. Dahil na po ako masaro-saro sa Indo. Pero siyempre, ang General Manager, si Ma'am Emilita Candia. Naobliga ko po ang punong barangay kan Del Rosario na dahil mo na maghali. Kaya sa kuya pong piga-acknowledge si Cap Bong Peñas. So sa liwat, sa tuya po gabos, marhay na pagkaaga. Sibot-sibot po kami ngunyan, kaya kan mag-apod po ako kay GM Milet. Ang sabi po niya, maski ngaya anong oras ngunyan na pagkaaga, pwede pa man mag-abot. Garo baga sinabi sa kuya, dain na lang pagkahapon. Tamayo na garo ano. Aga man lang po ini ano, Madam Board President. Ayo po. So, naugma po ako na liwat, makaatubang po kamo. Lalong-lalo na po ang Board of Directors, mga opisyales po kan CASURECO 2. Aram po nindo, digdi sa laog kan syudad Kanaga, dawa na kadagos, kadakol ang kalamidad na uminagi
dawa na po igwang pandemyang COVID-19, padagos man po giraray si satuyang ispuwerso, padagos man po giraray si satuyang kamautan na mas mag-asenso an satuya pong syudad. Asin prueba po kayan, sinapo ng tana, asin ipinapadagos tangon yan na apat na growth areas. Para po sa sakuya, ang pagtubod malinaw sa English, infrastructure is the backbone of our economy. Kaya kaipuhan itong mga infrastructure projects, mga bagong tinampo, mga bagong growth areas. Igwa po kita kayan ngunyan sa Santa Cruz, Balatas, digdi po along Almeda Highway, and igwa na din po kitang pigpupunan duman sa may Bicol River, Tabuco side, kung saan igwa kitang Esplanade, Boulevard, asin si mas importante, pasyaran para sa Naga, 5 ektaryang People's Park and Recreation Center. Sa hiling ko po, nanutaran inikan gobyerno nasyonal. Kaya po baga, sa duwang nakaaging taon, sunod-sunod, kita po ang pigbisto natawanan in onra bilang top 1 overall most competitive component city in the entire country. So saro po kan nakaaging taon 2001, asin ngunyan man na taon 2002. Kita po ang pinakamatibay sa gabos na component city sa bilog na Pilipinas. Pigihiling ko po ang performance kan Naga, asin sa pagtubod ko, kakayanon pa si Pantulo sa masunod na taon. Pero ang permi ko pong pigsasabi sa mga pag-iriba, ano man na awards, ano man na onra, mayong kwenta, kung mayong prueba, kung dai nahihiling, kung dai namamatian, kan mga taga-Naga. Yan po si mas mahalaga. Pag-abot po sa CASURECO 2, nagpapasalamat po ako sa liderato kan CASURECO 2, kay Board President Pabines, mga pag-iriba, asin ki GM Candia. Naipahiling po nindo sa panahon nin kalamidad, an sa indo pong kakayahan, an sa indong tibay, na tulos-tulos maibalik ang kuryente, lalong-lalo na digdi po sa satuyang syudad. Pigbabantayan ko po ang performance, ang kakayahan kumpara po sa ibang electric cooperative in the entire Bicol region, lalong-lalo na po si tinamaan nin Bagyo. Asin malinaw po sa sakuya, CASURECO 2 ang may pinakamatibay na performance. Alagad, uni po ang nanutaran ngunyan. Garo po, harahalang kao. Ang presyo kan kuryente sa Naga. O iyo po yan ang ipapakiulay ta sa liderato na magibuwanin paagi na magbaba. Diba? Kung kaya po kan iba, taano tadai kaya kan CASURECO 2. Nagtutubod po ako sa indo pong kakayahan, kaya po nindo yan. Kan sarong simana, kaulay ko po ang Chief Operating Officer, kan Pabi Green, itong Villar Group, na may pigtutugdok po na solar farm, dyan po sa Upper Barangay, kan Carolina. Ma-producer po ito nin 50 megawatts. 50 megawatts. Alagad,
ito po nakatagama na. Ha? Ang pabakal po ka ito, ang distribution pa ko sa tuya. Nakiulay kita, igwa pa ba? Ang sabi sa kuya, igwa pa ngaya kaming natatada, kaya po ngaya kayan mag-produce nin 10 hanggang 20 megawatts. Pwede po nyako na para naman po yan sa CASURECO 2 para sa Naga. Ang simbag po sa kuya, iyo ngaya. Kaya kung mapupwede ngaya, ma-connect mo ngaya ako sa opisyal, sa General Manager kan CASURECO 2. As in, itinao ko po ang contact number, ang pangaran, ki GM Candia, sindana po ang maulay. Ayan. Itong solar farm, supposedly, magiging operational siya, pwede nang mapakinabangan, comes 2024. O tibaad itong natatadang area for 10 to 20 megawatts, baad 2025. Dakulang tabang na po yan. Taang mababawas po kayan si charges kan NGCP. Gusto sabihin, dahil nakita kayo itong mga bayan. Di ba? O di, bawas na po yan sa tuya. Lalong-lalo na kung mas barato. Naintindihan ko na igwapong iba pang initiative. Ang liderato po kan CASURECO 2. As in, dahil man po kayan, kaipuhan po ninda ang satuyang suporta. So iyo man po yan ang sakuyang pinapahayag sa liderato po ni Director President Pabines, asin ni GM Candia, laumon po ang bilog na suporta kan lokal na gobyerno kan Naga. Pero siyempre, dapat mamatian kan konsumidores. Di ba? Ang pagbaba kan presyo kan kuryente. Salamat po. Maray na pagkaaga. Ayan, thank you very much, Honorable Mayor Nelson S. Legacion. Ayan, thank you so much, Mayor, for gracing us with your presence this morning. May we request you po to please be on stage for the awarding of the certificate. And of course, may we request also the presence of Board President Pabines and GM Candia. May I read first the citation. Community Sur 2 Electric Cooperative Incorporated, CASURECO 2, Del Rosario, Naga City. This certificate is hereby awarded to Honorable Nelson S. Legacion, Mayor of Naga City, for imparting his valuable insights and inspirations to the CASURECO 2 member consumer owners during the 35th Annual General Membership Assembly, having the theme of sustaining the strategic partnership of the NEA and EA, ISIS, MCOs towards rural development and nation building, held at CASURECO 2 Main Office, Del Rosario, Naga City, given this 3rd day of December 2022 and Naga City, Philippines, signed by the General Manager, Ma'am Emilita E. Candia, and Board President, Director Gail Loreto H. Pabines. Once again, let's give them a big round of applause, please. Ayan, thank you very much, Mayor Nelson Legacion. At this moment, we would like to thank our internet sponsor. We have DCTV and PLDT, and also to our virtual audiences na nakaabang sa ating paraffle. Ayan, thank you very much, and please keep on watching kasi baka mamaya isa sa inyo ang manalo ng 50,000 pesos. Also, we would like to acknowledge the presence of Secretary General of Power, Vicente Unay Jr., and also the Education and Paralegal Officer of Power and Centro, Irvin B. Bongkakas. Good morning, sirs. Good morning, sirs. I would like also to recognize the presence of our former Mayor Abang Mabolo, representing Congressman Gabi Bordado. Thank you very much po, sir.
To represent the presence of Honorable Gabby Bordado, we would like to ask another message from his Chief of Staff, Honorable Mabulo. A round of applause, please. Good morning po sa Indogabos. Natuya pong namumutan na Mayor kang Naga City, Mayor Nelson Ligacion, magkayunong po ang sayang mensahe. And sa tuya pong General Manager, si Ma'am Emmy Candia, at sa tuya pong liwat, Presidente kang Board of Directors, si Ma'am Gay Pabines. Sa Indogabos na mga Board of Directors, mga opisyales, mga trabador sa CASURECO, mga members po, maray na aga sa Indogabos. Nakikisumaraw po si Congressman Bordado sa satuyang 35th Annual General Assembly. Dahil lang po siya makaabot ni huli sa iyang ibang commitment. Pero sabi niya, yaw ng sayang suporta as expressed during the meeting na sa iyang pag-initiate before fiesta, na inimbitaran po ang satuyang board president, as in gabos na board members, pati ang satuyang general manager and technical people, para po maaraman mismo ni Congressman Bordado ano ang real score, ano ang nangyayari. Taang all over po, nagdireklamo ang mga electric cooperatives na nagpapartaas na maray ang presyo. And ang rate kang kuryente. Naintindihan po ang mga external factors. Pero ano nga ang magigibo ko bilang sarong congressman na pag-adalan, himuhon sa Congress kung ano po ang ikakarahay kang gabos ng mga kooperatiba. Nagahalat po siya, sabi niya, ipaabot mo nga sa Indagabos na garo na ngako man ang CASURECO. Kami naman nga ma-sponsor sa sunod na tiripon. Nagahalat po si Congressman kung ano po ang resulta kayan and ano man po ang mahamanan. Inhuli po ta siya sa tuyang representante, anuman ang gusto kan sa iyang nasasakupan, siya po dadarahon sa Kongreso, asin kung ikaw ang magkakaigwang maray na lay, nakakaabutan ka iyan, sa iya pong susuportaran. Kaya po sa Indogabos, nagapaabot si Congressman Bordado, nin maugmang pagtitiripon kang mga CASURECO 2 members. Diyos maray na aga po sa Indogabos. Ayan, thank you so much to the Chief of Staff of Thank you very Gabi, much po. former Mayor Sabas Abang Mabulo. Also, we would like to ask you po to please be on stage for the awarding of the certificate. And again, we would like to ask the presence of Board President Gay Loreto Pabines and GM Candia. To read again the citation, Camarines Sur 2 Electric Cooperative Incorporated, CASURECO 2, Del Rosario, Naga City. This certificate is hereby awarded to Representative Gabriel Hidalgo Bordado with the presence of his Chief of Staff, former Mayor Sabas Abang Emabolu, Camarines Sur District 3, for imparting his valuable insights and inspirations to Camarines Sur 2 Electric Cooperative Incorporated, member consumer owners during the 35th Annual General Membership Assembly, having the theme of sustaining the strategic partnership of NEA, ECs, MCOs towards rural development and nation building, held at the CASURECO 2 main office, Del Rosario, Naga City, given the 3rd day of December 2022 at Naga City, Philippines, signed by the General Manager Emilita E. Candia and the Board President Director Gay Loreto H. Pabines. Okay, once again, thank you very much. And again, balik po kami sa parapol. Jake, ayan, saan tayo nag-stop? Pili, I think Okay. Pili. Yes, sa Pili. And next, Milaor na po tayo. Okay, next po. Minalabak District na pala. Okay, from Minalabak District. Ayan, for 10,000 pesos, we
we have Melinda Balingasa. Ayan, congratulations, Ma'am Melinda. You will receive 10,000 pesos. Next, from Canaman District. You are lucky this morning. Ma'am Grace G. Lopez. Ayan, wala po ba dito sa on-site natin? From Canaman District, walang nagsigawan. Pero kung nasa bahay ka naman po, congratulations. And from Magaraw District, For 10,000 pesos, we have Eleanor Fausto Osera. congratulations, ma'am. Kung wala dito, again and again, congratulations for the 10,000 pesos. And now, from Bombon District. Congratulations, you are lucky this morning, Ma'am Rosaline M. Espina. Congratulations, Ma'am. Ayan, kung kakilala nyo, paki-congratulate na po. Ayan. Next, from Calabanga District. Ayan, sigawan naman dyan. Baka nandito na. Yes, for ang 10,000 lucky pesos, we person. have Joy Obrondo. Wala. Siguro nasa bahay nila or Yes, nasa nakikinig trabaho. ng radyo. Congratulations, ma'am, if you're watching. And now, from Tinambak District. Yan, very good si ma'am. Talagang excited siyang manalo. Yes, ngayon. for 10,000 pesos. Ayan, lucky ka ngayong umaga, Ma'am Monica Reyes. Congratulations po. Wala po ba dito? Wala, sabi daw wala daw dito eh. Ayan, kung nasa bahay, nakikinig ng radyo, congratulations po. In our last district, from Seruma, for 10,000 pesos, Rolando G. Tagle. Ayan, congratulations. So yung nauna po nating mga nabunot, sila ang winners for our third prize. So our third prize is worth 10,000 pesos in cash. Ayan, thank you very much po. And we would like to thank the following sponsors, 106.3 Energy FM, 105.5 Bicol Idol News FM Naga, 95.1 Home Radio, 104.7 Bossing FM, Radio Bicolania, and 92.7 Bicol FM. And of course, we are live via Facebook through the official page of CASURECO 2, Ansatong Cooperativa, and IMJ Interactive. Ayan, paulit-ulit ko pong sinasabi, please keep on watching, listening sa ating live stream. Okay, so let's move forward for The second prize. Once again, for the internet sponsor, we would like to thank the DCTV and PLDT. Thank you so much. Thank you very much po. From Naga North District, And you will receive 30,000 pesos. for 30,000 pesos, we have Renerio Hitosis II. Nandyan po. Yan, congratulations, sir. Kung wala po dito, punta na lang kayo sa office ng CASURECO. Okay, and next, for the lucky winner from Naga South District. Ayan, lucky ka ngayong umaga, Ma'am Melly Bongalos Oliva. Congratulations po, ma'am. Ayan, for our next district, from Pili District. Ayan, from Pili District.
Isa ka sa lucky ngayong umaga. For 30,000 pesos, we have Edgar Ian Tenko. Congratulations, sir. Wala po ba dito? Ayan. Congratulations if you're watching or listening sa ating live streaming. Okay, next from Milaor District. Congratulations, Sir Reynaldo Valenciano. Ayan, wala pong ingay from Milaor. Wala pa. Parang siguro pang 50,000 talaga Ayan, kayo. for yung the nandito. next district, we have Minalabak District. For 30,000 pesos, Marilyn Visaya. Congratulations, ma'am. Wala talaga dito sa ating on-site. Siguro, kung nasa bahay ka man, nagluluto, congratulations po. And next, from Minalabak District. Wait lang po. Congratulations. Sorry. Ayan, tapos na po yung Minalabak. Okay, from Canamon District. Maswerte ka sa araw na ito, Sir Alvin S. Panis. Ayan, congratulations po. You will receive 30,000 pesos. Next district, we have Magarao. Asan ang mga taga Magarao? Ayan, mapahilot po. Charot. For 30,000 pesos, we have Maswerte siya sa araw na ito. Francis Valdez. Congratulations, Sir Francis. Wala, pero siguro kakilala nila. Okay, from Bombon District. Abang-abang po sa mga nanonood sa Facebook. Ayan, congratulations, sir. Benjamin Hernandez Jr. Ayan, talagang pang 50,000 yung mga Yes. nandito. Sana ako rin. From Pili District. Char. Okay. From Calabanga District. Yan for 30,000 pesos. Congratulations, Sir Martin Buenafide Jr. Ayan, Sir Martin. Congratulations po. Ayan, we would From- like to acknowledge the presence of former Mayor of Bombon, Mr. Oscar Borja, and of course, Levi Santa Ana. Good morning. And good morning, sir. And next from Tinambak District. Congratulations, Sir Ricky Barba. Ayan, kung nakaupo ka po, tumayo ka na dyan. Ayan. Congratulations po. And for the last district, from Siruma District. Ayan, baka nandito na. Congratulations, sir. Jose Robles. Ayan, sana all. You will receive 30,000 pesos. Yan, maagang pamasko from CASURECO 2. Ayan, sa atin pong first prize, we would like to ask the director for each Ayan. district to be on stage. Magpapapicture na. Yes. Instant. Okay, malakas na sigawan! Ay, wala. Natutulog na, ayaw nila ng 50,000. Don't lose hope. Okay, let's start from Naga South District. Wala, hindi talaga sila excited. From Naga North District. Yeah, please react kung nasa Facebook po kayo. Pilit District. Ala, gutom na siguro sila. From Milaor District. Ay, may
pag-asa ba sila sa 50,000? Yes. From Minalabak District. Ayan, yung smile ni Mami parang pang 50,000 na. From Kanaman District. Ayan. From, magpapahuli ba ang from Magaraw District? Oh, no down, no. From Bumbon District. Ayan, 50,000 yung smile mo, Mami. From Calabanga District. Ayan, pang 100,000. Charot. Yes. From Siruma District. Magpapaiwan ba ang Tinambak District? O, di ba? From 50,000 pesos to 100,000. Oh, Abonado ka. Abonado po ako, char lang. So bago natin i-announce ang ating grand prize, we would like to thank once again our sponsors, 106.3 Energy FM, 105.5 Bicol Idol, News FM Naga, 95.1 Home Radio, 104.7 Bossing FM, Radio Bicolandia, and 92.7 Bicol FM. And of course, our official Facebook page, CASURECO 2, and sa Tong Kooperatiba. And of course, we are also live on the official Facebook page of IMJ Interactive. Okay, thank you very much. And it seems they are all excited for 50,000 pesos. Let's start from Naga South District. Excited na ako sa pili. Baka ako yung mabunot. From Naga South District. Wait lang. So before anything else, we would like to... Ay, ayan na. Ayan na. Paano ba siya basahin? Congratulations, Sullivan B. Bayrante. For 50,000 pesos. Yan. Kung nasaan ka man, please claim. Agad-agad. Ayan, wala. Akala ko si Sir na ang magkiklaim. Okay. Next district. From Naga North District. Ayan, for 50,000 pesos. Congratulations, Ma'am Janet Manondo. Yan, 50,000. Saan ka pa? Nasa bahay ka lang. Yes. Nanonood ka lang ng live streaming ng AGMA. Oh, congratulations, ma'am. And another lucky winner for 50,000 pesos. Ako na yan. Ay, ito na, Pili District. From Pili District. May pang-tuition na ako. Congratulations, Sir Francis Manuel Alim. Ay, Taga-Palestina. Baka naman. Okay, 50-50 kami. Okay, congratulations, sir. And now, next from Milaor District. Oh, nandyan na. Ayan, si Mom Gay. May hawak na 50,000 pesos. Congratulations, sir. Carlos Cáceres Ibo. Ayan, 50,000. Mailalagay nyo na sa bulsa nyo. Sana all. Charot. Sana all may 50,000 sa bulsa. Ako pa nyo lang. Okay, from Minalabak District. Ayan, si Sir ang umahawak. We have Louis Patino. Ayan, congratulations, sir. See you later. Iti-treat niya daw ako. Opo, kahit Ayan. fix lang. Next, from Kanaman District. Ito na yung smile ni Mami kanina, pang 50,000 pesos. May Bolactia Morada. Ayan, congratulations, Ma'am May, for the 50,000. Ang swerte ni Ma'am. Yes, super. Sana all. Okay, next, from Asa na mga taga-Magaraw? Sana
mabunot si Mami kasi yung smile niya hanggang likod. Yes. Woo! Pang 50,000! Okay. Next. From Magarao District for 50,000 pesos. Hermie Noel Arroyo Armea. Ayan, congratulations po, sir. Kung nasa bahay ka po, nasa trabaho, congratulations po. And now, from what district na tayo, Jake? Bombon District. Ayan, Bombon. Asa na mga taga Bombon? From Bombon District. For 50,000 pesos. Congratulations, sir! Danilo Alano! You will receive 50,000 pesos. Ala, wala talaga dito sa dito sa on-site natin. Last year, meron silang na-claim na nandito sila. Okay, from Calabanga District. Ayan, for 50,000 pesos. Jonah Nolasco. Taga-pili ako. Oh, ano yun? May nagkiklaim na agad, hindi pa natin binabasa. Congratulations, Ma'am! Jovelyn G. Pelonio. Sino po yan? Kung kakilala nyo? Oh, parang umalis siguro. Nandito po siya. Wala po. Congratulations, Ma'am Jovelyn. Yan, 50,000. Meron na tayong pang Enchanted Kingdom. Meron na kami pang Noche Enchanted Buena. Kingdom. Pang Noche Buena. Okay, from Tinambak District. We have Raul Panuelos. Nandito po si Sir Raul. Ay, wala. Wala talaga. Congratulations, sir. But before we end this grand raffle, we would like to say thank you for the member, consumers, owners from Naga South District. Malakas na palakpakan naman po dyan. Ayan. From Naga North District. Yung malakas na palakpakan po, yan, from Pili District. Ayan. Milaor District. Minalabak District. Oh, babay pati yung sabi ni Sir. From Canaman District. Magarao District. Bombon District. Calabanga District. Oh, pahina na pahina. From Tinambak District. And of course, Seruma District. And we would like to say thank you for all the MCO presidents. Thank you very much po. And of course, we would like to congratulate the management of CASURECO 2 and of course the executive committee members of the 35th Annual General Membership Assembly for a Job Well Done event sa ating technical program. Wait lang po, Food excited committee. kayo. Wait lang, may isa pa po tayo. May isa pa. Hindi pa. Wala pa po. May house and lot pa. Char! Okay, we would like to say thank you for all the board of directors. Sa ating nagwagwapuhan at naggagandahang board of directors, thank you very much po. And excited na silang umuwi, Jake. Oh, tatawagin pa po ba namin ang Seruma District? Okay, eto na, to complete the set for 50,000 pesos. Eto na. From Seruma Ayan. District. Congratulations! Ikaw ang mapalad, maswerte sa araw na ito. Ma'am! Masesa G. Flores! Nandito ba siya? Nandito po ba siya? Ay, akala ko nandyan! Akala ko nandyan at tatawagin ko yung ambulansya. Okay, congratulations po, ma'am. Sayang, akala ko
kung may magkiklaim na at magpapapicture. Okay, once again, thank you very much. And of course, to our sponsors. To our sponsors, we have 106.3 Energy FM, 105.5 Bicol Idol News FM, 95.1 Home Radio, 104.7 Bossing FM Radio Bicolania, and 92.7 Be Cool FM. And of course, our internet service provider, we have DCTV and PLDT. And as we go through the cooperative's performance from the past years, the unbreakable NEA CASURECO 2 MCO's partnership fueled the realization of what was once just a dream for CASURECO 2. This is no other than Jonna Nolasco. And this is Jake Adam Badong officially signing off. Sa liwat, let's keep moving forward. Mayong mawawalat sa satuyang pag-angat. Merry Christmas, everyone! Merry Christmas, everyone! Congratulations! And sa mga nagwagwapuhan nating videographer, thank you Ayan, we very would much. like to invite all the AMCOP officers for the photo opportunity on stage. Ayan, once again, mayong sawang pagpasalamat sa Board of Directors, General Manager Ma'am Emilita Candia, and of course sa aming group. Yan, may Yes, group the na executive tayo. committee members from the technical committee, program committee, food committee, and Headed by Sir Janelle Pasiona and the team. yes. Ayan. Thank you And very sa much. backdrop ni Ate Ayi. Thank you very much, Ate Gretchen Badong. And of course, sa Gabos pong nag-attend, salamat sa Indo Gabos. Thank you very much po. And of course, to our MCO President Pili District, Sir Rigondola, thank you very much. Again To po, all of you, stay safe, keep safe, ingat po kita Gabos. Thank you very much. again to all the AMCOP officers, please be on stage po for the photo op. Yes, together with the Board of Directors. Sa mga winners, mamamas ko po. Aha, sa mga lucky winners na nasa harong, kung nasa trabaho, congratulations po. Paki-text na lang po ako. Please send via GCash. Ayan, congratulations po. Sana dahil po kamo sawang magsuporta sa CASURECO 2. Yes, see you guys next year. Ayan, thank you very much po. IMJ Interactive, thank you so much.